Imana iramenga umugabo iramujyanye mu mama we, umugabo iramujyanye. Uko bisabye niko bibaye, uko bisabye. Hano kuri iki gicaniro Yesu arambwiye ngo iramwambukije bonye teze rutuku agera i Kigali banatega kwa Siteri. Imana irambwiye ngo nigiye kugutabara. Imana yaguhagurukije, Imana iguje n'igitangaza, Imana ikwikiye umwaka, Imana igukweye igisuzuguriro. Imana nkorera yahamagaye ingabo zikomeye zigiye kugutabara. My God, my God. Dufite Yesu uzura abapfuye, dukiza Yesu ukiza abarwayi, dufite Yesu wagurutse ibirema, dufite Yesu utubura imigati, dufite Yesu urenganura abanyabigeragezo. Yesu yabibakuyeho, abanyabibazo Yesu yabibakuyeho, abafitwe n'abarozi, wa mwuka w'abarozi Yesu yawirukanye, wa mwuka w'amagini, wa mwuka wa nyabingi Yesu yawuvunye. Data yabatabaye. Amen, amen, haleluya. Nushaka uzivuge, kuko Imana iri kuba mu kuzivuga kwawe niho harimo igitangaza cyawe. Mu gutera haleluya niho harimo igitangaza cyawe. Kurakarira Imana siko gutabarwa. Haleluya, haleluya. Yamamara Yesu, yamamara Yesu. Haleluya. Imana yanumye, Imana yanumye ku buzima bwawe ngo nguhagurutse mu kibazo umaze iminsi urimo. Mbega abarokore, mbega abanyamusanze, yo my God, my God. Imana yanumye ku buzima bwawe umaze iminsi uri mu buretwa, uri mu bumuga, umugaye. Ariko yambwiye inza nkubwire uve mu bumuga bwawe wakira igitangaza, wakira igitangaza. Ati ngo aravangiwe. Ntabwo mvangiwe. Nimba witeguye, nimba uzi ko Imana uzayisangara mu muhanda ikakuba ngo uva mu kibazo, uribeshe. Izakoresha abantu, izagendera mu bantu, izavugira mu ntumwa no mu buhanuzi, ijya gutabara. Wari uri kwiremba bitagiza, ikoresha Yohana na Petero, bahagurutse ikirema maze kiragenda. N'ayo mafaranga bari kuguhanurira urayahabwa n'umuntu, n'ako kazi bari kuguhanurira uragahabwa n'umuntu. Yamamara Yesu, yamamara Yesu. Ubwo bukene bari kuvuga ngo Imana igukuyeho, irakoresha umuntu, ntabwo ari igiti yasize kugutabara, yabisigiye ngo Imana. Ariko yamamara cyane, yamamara. Imana yasigiye kugukura mu kibazo, guhuza n'igitangaza, guhuza n'igisubizo. Hari umuntu Imana yanumyeho, nashaka bari umwe ariko yamunumyeho, nashaka bari babiri ariko yabanumyeho, nashaka ba muri batatu ariko yabanumyeho. Yawe kimugawe Imana yakunumyeho, yawe kirema we Imana yakunumyeho, yawe murwayi we Imana yakunumyeho, yawe munyabibazo we Imana yakunumyeho, yawe munyabigeragezo we Imana yakunumyeho, Imana yakunumyeho. Imana yambaye amakuru yawe, witinya. Iyi munsi biremera, iyi munsi biremera, iyi munsi biremera. Yamamara Yesu, yamamara Yesu, yamamara Yesu, yamamara Yesu. Zamura ibiganza byawe, zamura amaboko yawe. Yesu ni ukuri icyubahiro. Zamura Yesu icyubahiro, zamura Yesu ibiganza. Sharajwe mu rutokere takidore. Zamura Yesu icyubahiro, zamura Yesu icyubahiro. Iyi munsi
tugiye kubona Imana. Uyu munsi utangiye itangazo. Uyu munsi Imana yambwiye umaze iminsi uri mu kigeragezo, yanumye ngo gukure mu kigeragezo maze iminsi urimo. Uyu murazi maze iminsi uhangana nawe, nta mbaraga ufite, ariko Yesu yambwiye ngo nze nkubwire, aje kugutabara, aje kuguhagurutsa. Genda bivuge. Reka nisome ijambo ry'Imana. Reka nisome ijambo ry'Imana. Yego. Ibyakozwe n'intumwa. Byakozwe n'intumwa. Ndi kumwe na pasiteri. Byakozwe n'intumwa. Kangahe? Ibice bitatu twahageze. Yego, gatatu ku murongo. Ibice bitatu ku murongo wa 6. Dusome mu izina rya Yesu. Tugere ku murongo wa 10. Ijambo ry'Imana nk'uko riboneka mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, ibice bitatu duhereye ku murongo waho wa 6 tugeze ku murongo wa 10. Tugeze ku wa 10. Yego. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Petero na Yohana bakiriza ikirema ku irembo ry'urusengero. Yego. 6. Petero aramubwira ati, izahabu n'ifeza ntabyo mfite, ahubwo icyo mfite ndakiguha, turakiguha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Haguruka ugende. Maze amufata ukuboko kw'iburyo, aramuhagurutsa. Uwo mwanya ibirenge bye n'ububombambori birakomera. Arabagaduka, arahagarara, aratambuka, yinjirana nabo mu rusengero. Aratambuka yitera hejuru, ashima Imana. Abantu bose barabona, babibonye. Agenda ashima Imana. Baramumenya. Ko ariwe wajyaga yicara ku irembo ry'urusengero yitwa Ryiza. Arabasubiza ngo asabiriza ngo bamuhe. Barumirwa cyane, batangazwa n'ibimubayeho. n'ibivuga iki? Aho utemerewe Imana niguhagurutsa urahajya, aho utemerewe kugera Imana nitegeka uragerayo, uragenda. Bibiliya iravuze ngo kigera mu rusengero gishima Imana, kigera mu rusengero gihimbaza Imana, gisimbuka. Ngo bakibonye barumirwa, barabazanya, mbese uriya ni we cyangwa ntabwo ari wowe? Mbese uriya ni wa musabirizi wajya kudusaba amateka yahindutse? Uriya ni wa mugabo wabaga ku irembo utangiye kwambara congo, utangiye kwambara ipantaro, uhagurutse biremera? Abandi ngo ni we, niko babazanyije. Umva kuri Imana ikumbwira, bagiye kubazanya ku buzima bwawe, barabazanyije. Mbese uriya ni wa muntu twari tuzi yuko ibyo byarangiye? Mbese uriya ni wa muntu twari tuzi yuko karande zamwishe? Oya, Imana irambwiye ngo ntabwo ugisabye, akira ikimenyetso cy'ibyiza. Niko Imana irambwiye ngo uhagurutse muri ubwo burema, ngo uhagurutse muri ubwo burwayi, ngo uhagurutse muri ibyo bigeragezo. Takibere sherende mu rutoke Yesu yakurumyeho, ngo uhagurutse mu mazi bawe, ngo uhuze n'abakunzi bawe. Abanzi bawe akazi kabo ni ukukwica, ariko abakunzi bawe misiyo yabo ku buzima bwawe ni ukugutabara. Amen. Haleluya. Banyakiniki yamamare Yesu, yamamare Yesu, yamamare Yesu. Haleluya. Amen.
misiyo y'umuntu w'Imana igiye kuguhuza nawe w'umumaro, agiye kuguhuza n'igitangaza, agiye kujya ku itegeko ryo guhindura ubuzima bwawe, ryo guhindura amateka yawe, agiye kugutuza muri etaje watarayituyemo, agiye kukugendesha mu muduga mama wawe atarawugenzemo, atarawicayemo. Imana igutegekeye igikona, guhaguruka ugende muhure. Hallelujah, hallelujah. Amen. 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 Yo, my God. My God, my God. Amen. Amen. Ntabwo Imana yakuruka mwabaye ibiti. Umva, fashwa, uzura amavuta, jugunya agahinda, jugunya umubabaro, kwa Yesu hari ibisubizo. Muri nge Imana yateretsemo igitangaza cyawe, muri jyewe Imana yateretsemo imiti yawe. Niwizera, niwizera urakize, 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 urakize. Ni ukuvuga ati kiriya kirema cyari gitegereje Petero na Yohana, kuko nibo Imana yari yabasigiye. Nanjye ndavugana nawe, akira igisubizo cyawe, akira igitangaza cyawe, akira guhaguruka ujya mu gitangaza, akira guhaguruka ujya mu mugisha wawe, akira guhaguruka ujya mu migisha yawe. Amasezerano y'abadayimoni bafunze Imana yafunguye, amasezerano abarozi bafunze Imana irambwiye irayafunguye. Akira, 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 akira. Yesu Kristo Nazareti, akira. Yewe wa munyarwanda we, akira igitangaza cyawe, akira umugisha wawe, akira umugisha wawe. Imana nkorera ivuganye nanjye, iragutabaye. Humura, wikuka umutima. Amen, 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 amen. Yamamare Yesu, Yamamare, yamamare Yesu, yamamare, yamamare Yesu, yamamare. Haleluya. Amen. Ngomase babwira ikirema nta feza nta zahabu, ariko dufite Yesu wa Nazareti. Hallelujah. My God, my God. Dufite Yesu uzura abapfuye, dukiza Yesu ukiza abarwayi, dufite Yesu wagurutse ibirema, dufite Yesu utubura imigati, dufite Yesu urenganura abarengana, dufite Yesu ugiye kubukora igitangaza. Hallelujah, 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 hallelujah. Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Haguruka, haguruka. Shobora kuba uyu muhanuzi banze avangi. Oya ntiwavangiwe, gumamo. Ikibazo urimo, gumamo. Yesu ari kukubonamo. Ikimuga kirwa gisabiriza, gisabiriza. Imana panze kugikura ku irembo bikagiza. Imana igiye kugutabara. Amen. Imana yaguhagurukije. Imana iguje n'igitangaza. Imana ikwicuye umwaka. Imana igukweye igisuzuguriro. Imana nkorera yamagaye ingabo zikomeye zigiye kugutabara. Amen. Komera Imana amashyi. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Komera Imana amashyi. Amen. Yamamare Yesu, yamamare, yamamare Yesu, yamamare. Imana ikwereke ikimenyetso cy'ibyiza. Akira ikimenyetso cy'ibyiza. Amen. Akira ikimenyetso cy'ibyiza. Amen. Akira ikimenyetso cy'ibyiza. Amen. Akira inkuru nziza. Yo, hallelujah. Akira inkuru nziza. Hallelujah. Akira inkuru nziza. Akira inkuru nziza. Data ndagushimye. Akira igitangaza nonaha. Amen, amen. Akira igitangaza nonaha. Takidore, Shorei, Domeri, Tokeri, Edemi, Eri. Imana urakoze. Imana irambwiye ngo amen. Haguruka
Yo, haleluya. Imana irambwiye ngo icyo kiza ubuzima bwawe isanze buboshwe, isanze ngo bugize gute buboshwe, ariko irambwiye ngo ibohoye ubuzima bwawe. Niko Imana imbwiye. Imana irambwiye ngo maze iminsi uri mu marira ateye ubwoba, ubabaye cyane. Imana igukuremo uko kubabara. Imana yagutabaye. Ikindi Imana irambwiye akira amafaranga. Mbonye uri gusenga usaba Imana amafaranga. Imana irambwiye akira amafaranga. Imana ihindura amateka yawe. Imana irambwiye ngo none ayikugezemo. Hari igitangaza ikoze mu nda yawe, hari ibyo ucagaguye mu nda yawe, hari ibyo uciyemo. Marayika umworesha arambwiye ngo mu nda yawe harimo ikibazo cy'uburwayi. Niko Imana imbwiye. Irambwiye ngo akira gukira, irambwiye ngo iragukijije, irambwiye ngo irakurengeye. Koza ibiganza byawe, koza ikiganza cyawe, koza ikiganza cyawe, koza ikiganza cyawe. Muro w'Imana kugezeho, mbaraga z'Imana zikugezeho. Imana iragukijije. Koza amasikirasiyo y'imigambi ya Satani, mbaraga z'umwijima zaguteza ubwo burwayi Yesu azigukuyemo. Iyicare kandi igitangaza mu izina rya Yesu. Yamamara Yesu, yamamara Yesu, yamamara Yesu. Haleluya. Imana ibakize nibakize, Imana ibabohore nibabohore. Hari abantu batabishaka, badashaka kubohorwa, badashaka kubohorwa. Imana irakubohoye. Wowe ushaka Imana ikubohora, Imana irakurengeye. Imana irambwiye ufitwe n'umurozi ukomereye nawe. Mbonye yerekwa ry'iwawe mu rugo, mbona hari umurozi uri gutera mu bicuku bya nijoro. Imana irambwiye mubwire ngo ikuye umurozi wawe. Imana irambwiye ngo ikuye amahembe wawe. Imana irambwiye ngo mu mubiri wawe nawe ubwawe ntabwo uri muzima. Irambwiye ngo guhera mu matako yawe kuzamuka uri ikimuga, urarwaye. Niko Imana imbwiye. Ndakubeshe mama, ndakubeshe. Imana irambwiye ngo akira gukira, iragukijije. Igeze mu matako yawe ikozamo igitangaza, igeze mu nda yawe ikozamo igitangaza. Imana irambwiye ngo igeze mu gatuza, mbonye bakubitamo amahembe nkabona gutaka mu gatuza. Imana irambwiye ngo igeze mu gatuza kuri se dayimoni. Imana iramwishe, yahagaritse amahembe. Niko Imana imbwiye. Ijoro ryawe, amanywa yawe n'iryo joro, ijoro ryawe ryabaye amanywa. Nta gusinzira, nta n'ukuryama, ariko Yesu arambwiye ngo akira kuryama, akira gusinzira, akira ibitotsi. Imana ikwirukana umurozi iwawe kandi igeze no mu mubiri wawe, akira gukira. Komera Imana amashyi. Komera Imana amashyi. Ngo nuko Petero na Yohana bageze ku kirema barakibwira ngo udutumire uturebe, nubwo tubonyemo abakire ariko amadolari nayo dufite, amayero nayo dufite, beneri nayo dufite. Dufite Yesu ugiye kukugira umuntu. Dufite Yesu umuhanuzi mukuru w'abahanuzi. Yaduhaye mishoni ku buzima bwawe, yaduhaye mishoni ku mwanzi wawe. Yatubwiye uyu munsi ntitugusiga hano. Tumaze iminsi tubagusiga, ku cyumweru tubagusiga, ku wa mbere, ku wa kabiri, ariko uyu munsi nimugoroba ntitubagusiga kwinjira nawe mu rusengero. Imana arayigukuye ari naho igusize. Maze iminsi uri mu buretwa bw'abanzi bawe, maze iminsi uri mu bukene, maze iminsi uri mu bibazo, maze iminsi uri mu bushomeri. Yesu arambwiye atanze akazi, atanze akazi, atanze akazi, atanze akazi. Maze iminsi uwo mutwe ukujya Yesu awukozeho. Maze iminsi wumva ibicuro bibi, Imana ibigukuyeho. Akira igiciro cy'ibyiza, cy'ibyiza. Haguruka ngo uhanurire, haguruka ngo uhanurire uri kundeba. Haguruka wakire. Itanisubiriza. Haleluya.
nanga uruhimbi mu izina ryande. Amena. Mu izina ryande ya Yesu Kristo. Imana irambwiye w'i Nazareti ngo mvugane nawe. Yo Yesu. Uri ubuhanuzi. Irambwiye ngo urababaye. Uri mu mubabaro utakaye cyane. Uteye iki? Ubwoba. Imana irambwiye ngo ubwire ngo ikuyeho umubabaro mu buzima bwawe. Ikuye umubabaro mu mutima wawe. Imana irambwiye ngo guhera itariki ya none uyandike mama. Igira hano Imana yagutabaye. Tariki uyandike nubwo utari kubishyikira. Imana iri kumenya ngo ubishyikire kuko igihe cyo gutabarwa n'Imana kirageze. Imana irambwiye ngo iyanaguye umubabaro wawe mu mutima wawe. Yamara umubabaro mu mutima wawe. Imana irambwiye kabiri igukwera ibitaro by'uburwayi. Dayimoni yagusabye agutesha uburwayi. Imana irambwiye ngo urarwaye. Mama ndakubeshye kutavuga nigendere nuza n'ubusimura kureka. Imana irambwiye ngo urarwaye. Ufitwe n'igitero cy'uburwayi. Mwuka w'uburwayi uragufite. Takidore shere domere tokere. Imana irambwiye ngo nonaha uburwayi Imana ibugukuyeho. Imana yagukijije. Mbonye umubiri wawe Satani yarawisasiye awuteza uburwayi. Ariko Yesu arambwiye w'i Nazareti nonaha haguruka uve mu burwayi ugende wenyine yawe. Yesu arantegetse bamuzima akira gukira. Imana amenye igeze mu maguru yawe. Irambwiye ngo hari imbaraga isizemo. Niko Imana imbwiye. Irambwiye ngo hari imyuka mibi y'umurozi wari ufitwe n'imbaraga y'umurozi. Imana amenye gutandukanyije nayo iyicarire. Jyana no gukira kw'Imana. Komera Imana amashyi mu izina rya Yesu. Yashojeje. Komera Imana amashyi mu izina rya Yesu. Komera Imana amashyi mu izina rya Yesu. Imana iragukijije. Imana irabarengeye. Imana irababohoye. Imana itanze amafaranga. Imana itanze akazi. Imana itanze amahoro. Keneye pe. Imana itanze ubuzima bwiza. Imana ibagiriye neza. Imana irambwiye ngo umugabo iramujyanye mu mama we. Umugabo iramujyanye. Uko wabisabye niko bibaye. Uko wabisabye hano kuri iki gicaniro Yesu arambwiye ngo iramwambukije. Bonye ateze Rituku agera i Kigali. Bonatega kwa Sikari. Imana irambwiye ngo iburasirazuba niho mbonye Imana imujyanye. Akira icyo wasabye Imana. Imana yakiguhaye. Shere domere tokere. Takidore. Imana irambwiye ngo hari uburwayi Imana ikamuye muri wowe. Iko Imana imbwiye. Imana igukuye cyangiro. Imana igeze mu mutwe wawe. Takidore. Shere domere tokere. Imana igukuyemo akanyoni k'abadayimoni bahoraga bagukubita mu mutwe. Yesu Kristo wa Nazareti. Imana irambwiye ngo ni Imana y'amahoro. Akira amahoro y'Imana. Yesu Kristo wa Nazareti. Haguruka uvugana n'Imana. Shere domere tokere. My God, Jesus. Yesu arambwiye ngo noneho muhanurire mu munda yawe ntabwo mvangiwe. Nta mavuta y'Imana, n'imbaraga z'Imana, n'igicaniro cy'Imana. Yesu uri mu bitugu byanjye. Arambwiye ngo munda yawe maze iminsi hasibikaramo imibonano y'uburwayi. Data arambwiye ngo arahageze. Imana irambwiye ngo maze iminsi maguru yawe wumvamo ibintu biri kugendamo. Imana irambwiye ngo igezeho. Shere domere tokere. Takidore. Data arambwiye ngo Yesu Kristo wa Nazareti arambwiye ngo akira amavuta amuhoye ubuzima bwawe. Akira amavuta amuhoye ubuzima bwawe. Akira kubohoka. Shere domere tokere. Imana irambwiye ngo ihinduye amateka. Akira ibyo kurya. Akira ibijyanirwa. Mbonye ufite ikibazo cy'amatora. Takidore. Shere domere tokere. Imana iguhaye amatoro mama. Imana iguhaye amatoro. Mbonye ufite ikibazo cy'amatora.
Imana iguha amatora, Imana iguha amatora, Imana iguha amatora, mavuta yamanutse, Imana iguha amatora, Imana iguha amatora, Imana iguha amatora. Bivuga kuri iki gicaniro Yesu nkorera, abivuga kuri iki gicaniro aguha amatora, akira amafaranga. Yesu Kristo wa Nazareti, ukiva hano wakiriye muri umugabo wawe kwagiye, marayika yakugezeho, marayika yakugezeho, marayika yakugezeho, marayika ukiza abarwayi yakugezeho, nawe akugezeho. Data wawe icyubahiro, akira, 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 akira. Yesu Kristo wa Nazareti, Yesu urakoze, ndagushimye, wahabwa icyubahiro. Mavuta yamanutse, mavuta yamanutse, ndabona mutangira kugera, mavuta yamanutse, mavuta yamanutse. Imana ivuganye natwe ngo idukuyeho ikimenyetso cy'ibibazo, idukuyeho ikimenyetso cy'uburetwa, akira ikimenyetso cy'ibyiza, cy'ibyiza. Nyamusanze, man, 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 yowe, my God, my God. Imana iravanga kiri ikimenyetso cy'ubwiza, ukamenya umuntu upfumbase. Yo akiri igitangaza cyane, turacyakiriye tunaragitahanye mu izina ryawe. Zasomera Bibiliya. Yesu agendera abatoromaya munsi wa mbere, asanga yagize umusirimu, aramwihorera. Kabiri asanga yacyari kwiyemera, aramwihorera. Kuwa gatatu asanga yaciye bugufi, yemeye, yakira amavuta, yakira ubuhanuzi, yakira Yesu, ahita amukora igitangaza. My God, my God, Yesu. Mama, Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Haguruka, mbonye ikibazo cy'umutwe, urukunyumva? Mbonye ikibazo cy'umutwe, Imana amekurinze gupasuka umutwe, urukunyumva? Ufite ikibazo cy'umutwe umaranye imyaka myinshi, niko data ari kumbwira, imyaka myinshi, ariko agikukuyeho, urukubyumva? Yego, Imana amekuye amahembe bakoreza mu bitugu byawe. Ibyo no kwita mu bitugu byawe birahari ntabwo bihari, ngende kubireba mu bitugu biza bikagukuta. Imana ikuye amahembe mu bitugu byawe bakorezaga. Taki dore shore de mer tokere edeme wa paralize, mbonye ubaye paralize, unaniwe kunyegambura. Imana amekuye mu kwa paralize, akiri igitangaza cy'Imana. Imana amekuye guhera umwuka mu bicuku bya nijoro. Hari igihe ujya kuvuga ukabura umwuka, kumva umwuka ureze. Bibaho, bibaho, bibaho. Imana yabikurinze, Imana yagutabaye, Imana yakurengeye. Iyicarire, iyicarire. Imana irambwiye, mbonye ubuzima bwawe ari ubw'inice n'ikize, ni ugupfundikanya, niko data ari kumbwira. Arambwiye ngo ahinduye ubuzima bwawe, ahinduye amateka yawe. Hari ikigozi cyari kiziritse ubuzima bwawe, Imana ikuzituyeho. Wajyaga gutambuka ngo ugende, muraza akagusubiza inyuma, akagukurura. Niko ndi kubona mwiyerekwa, akagusubiza aho uri ushaka kwinjira mu gitangaza. Imana iramenga imigambi y'umurozi, Imana itesha agaciro. Uyu mugozi mbonye marayika awuciyemo kabiri, akira igitangaza cy'Imana. Imana yamenga amafaranga akubakure wowe, abakure yawe, ariko Imana yakwegereje. Imana yamenga ubuzima bwawe bwinshi n'ububi, Imana ibugukuyeho, igukuye amavuta y'igisuzuguriro, Imana igusize amavuta y'icyubahiro, Imana yakubahishije, Imana iguteye iteka. Imana yamenga muri uyu mwaka guhera muri ku kwezi kuzamuka, ubonye kugira neza kwiki kw'Imana. Imana yishigiye ku buzima bwawe, ku buzima bwawe. Imana yamenga ikintu cy'akazi, Imana igiteretse mu biganza byawe. Amen. Yamama Yesu, ndashojeje, ndashojeje, ariko nshojeje ndi kuvuga ngo
Imana abatabaye. Amen. Shoje ndi kuvanga Imana yaturengeye. Shoje ndi kuvanga Imana idundura amateka. Shoje ndi kuvanga Imana ituremera amashimwe. Shoje ndi kuvanga abarwayi mwakira gukira. Shoje ndi kuvanga Imana ivuganye namwe abarushira baremerewe. Yesu arabaruhuye. Shoje ndi kuvuga ngo abanyabigeragezo Yesu yabibakuyeho. Abanyabibazo Yesu yabibakuyeho. Abafitwe n'abarozi wamwuka w'abarozi Yesu yawirukanye. Wamwuka w'amagini wamwuka wa za nyabingi Yesu yawuvunye. Data yabatabaye. Amen.